हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। दिस इज़ प्रमोद एंड आज है म्यूजिकल नाइट और आज बावनी मेला का लास्ट डे है एंड गेस्ट इज कमिंग टू नाइट से इज़ नन अदर देन द मणिपुर प्लेबैक क्वीन पुष्परानी हुईड्रॉम इज कमिंग टू नाइट टू परफॉर्म लाइव and I will try to show you every program of her. So be in the video till the last moment. Okay, so let's get started. Guys, along with Pushparani, there were another two singers, Amarjit and Tushar Arjun. और इंट्रोडक्शन में बताना रह गया क्योंकि मुझे नहीं पता था. So let's get started. मैं अंदर खुद खुदा खाऊंगा. Sahabat dengan artis di mana dia bisa menyampaikan dalam ucapan kalau terjadi ayah satu di mana saya di mana tadi kalau caraga agak tu ya ambil jasa itu benar nama lain kerja lain saya kerja nama tu boleh terjadi. Asal Islam sahabat Tushar lumayan kebal Allah terpanggil. Mangkol video, inaw kay pusin sama lato na manipulin na sino. Inaw ko pusana asal sama untuk huang dia pusana. Welcome to Assam. I'm
Nandito, halaman pwede na po. Ang mga kung mga kurumsari, kaya kung kurumsari. Ay, lagi na magtanong ako kumakubi ni ay naso kamo sa kain na kaya pa ina kasi ni sino dito si bagi mari tak na ya bro lagi okay ina ni betul tak sige ni super good so Nang